Halo, selamat pagi. Saya Autar Singh. Nombor handphone saya 0178722230. Yalah, sekarang hmm, tak, Muye Kong, tak boleh cakap. Nothing to say. Ah, Mongan Thai. Saya tak nampak, saya tak mau tengok. Apa you cakap? Saya tak ada dengar. Saya tak ada dengar, saya tak ada dengar. Dulu apa saya janji, saya pun tak sudah lupa. Sekarang dulu tau kita jatuh daripada langit. Kita ni bersih, kita semua buat open tender. Kita beli tu Aerotrain 456 juta. Kita ada tender ke tak ada tender, lu jangan tanya. Kita beli itu kios 78,000 kita beli 27,000, lu jangan tanya. Itu GST kita kasih batal, kita bawa SST jadi 6%. Saya tak nampak. Inilah janji kita janji mau hapus tol. Kita tak jadi. Kita janji saja. Kita mau hapus PTPN. Kita tak ada dengar lah, tak ada nampak lah. So kita janji mau recognize itu UAC itu, sijil UAC itu Dongzong punya. Kita tak tahu ada tak kita janji. Itu macam. So semua orang Cina cakap lah Mongan Thai, mau teng do. Semua igang ngode semua mau chun toi jo. Mesti jauh jo pin do heng ngode ka chun toi semua. Kapai ngode ho panai kong ye. Iga slengo mo da yong jiok jo. So iga ngode semua mau chun toi, dah ngode mo da chuseng lo. Itu macam lah dia orang cakap. Dulu kalau masa zaman barisan mau tutup itu ladang babi, kecoh. Dia orang akan kecoh. Sekarang dia punya kerajaan negeri Selangor semua dia punya, Penang dia punya, negeri Sembilan dia punya. Sekarang semua boleh, tak ada hal. Itu privatization of car park itu dekat Selangor 5 PBT, 50% PBT hilang hasil tahun depan mesti naik cukai pintu punya. Dia orang semua tak nampak, tak ada dengar. Tak boleh cakap. Nama kerabat dijual, cakap ini ada kerabat terlibat dah, so kita tak boleh buka kita punya mulut isu itu privatization. Dia orang cakap lah. Bila kita tanya dia cakap macam tu, tapi officially dia tak mau cakap. Saya tak tahulah betul ke tidak lah. So inilah janji mau turunkan harga minyak. Sekarang harga minyak sudah gila melambung. Ekonomi negara sekarang hampir mau hancur. Dia punya bapak dia orang punya bapak besar dulu janji ada pernah cakap banyak kali negara akan bankrupt, Malaysia akan bankrupt tahun 60-an sampai sekarang sekarang akan bankrupt. Di bawah 3 tahun di bawah Pakatan itu 3 negeri pun hampir bankrupt. Especially Penang. Semua dia orang sudah tambah itu laut Pulau Pinang, laut yang cetek itu sudah tambah. Sekarang sudah sampai laut dalam, sekarang sudah tak boleh tambah. Sekarang dia mau naikkan cukai pintu hampir 200%. Ini macam lah. Macam Selangor punya government lah. Pandai cakap saja. Apa pun dia orang tak buat. Investor sekarang semua mula lari daripada Malaysia, lari daripada Pulau Pinang, lari daripada Selangor, lari daripada Negeri Sembilan. Dia orang punya government. So sekarang orang Cina cakap lah Mongan Thai. Le kong mi ngo teng do le kong mi ngom sik kong So ini macam lah. Ini orang Cina saya minta jangan percaya ini tara cuntoi punya ini fortune. Mu sini dia. Ini semua pandai kong ye deh. Sekarang banyak orang meniaga semua tutup tau. Kalau tak percaya you tengok lu jalan mana kawasan komersial semua ada gantung banner for rent. Itu menunjukkan orang sudah bankrupt, orang sudah tak boleh meniaga. Di bawah kerajaan pakatan yang hebat ni. So saya minta rakyat Malaysia jangan kena tipu. Undi calon bebas. Pada saya undi calon bebas itu Perikatan Nasional pun tak boleh pakai. Ini Barisan Nasional pun tak boleh pakai di bawah Zahid Hamidi saja. Saya orang kuat barisan dulu. Barisan Nasional di bawah, selagi Zahid Hamidi menerajui Barisan Nasional, negara ini akan hancur. So barisan pun tak boleh pakai, perikatan pun tak boleh pakai, pakatan pun tak boleh pakai. Undi calon bebas. Sekian, terima kasih.